kodwa abathanda abafazi babantu wazi waxoshwa ngapha emakhabeleni bekhande ihholo Kwakwenze njani? wayesethandane nomfazi womuntu kwaze kwaxoshwa ngisho inkontraka kayisebenzela Iqiniso lelo macingwane. Hayi, ngangathandani nomfazi umuntu, bengiqonywe intombazane yakamakhaya khona lapha emadekeni. Sasingakhi ihholo, sasakhani iclinic le lapha kwaSenge. Ngizwe uthi ngithini? pho inkontraka leyo wayisebenzela yaxoshelwana Inkontraki izoxoshwa nini ngesikhathi kwase kubiza umhlangano emveni kokuba umphakathi wawusushise ugandaganda. Kwabiza umhlangano omkhulu ke kuzokhuna lolu daba lolo kunendoda okwakuyiyona eyayivubela umphakathi kwakuyakadlomo yasukuma emhlanganweni yathi impela cha ihambe impela lenkontraki ngoba idiliza abantu bendawo yaqasha abantu bokufika. Ngasukuma ke mina umbuzo engambuza wona ngathi mina wedlomo kubulungiswa yini ukuthi inkontrakini kungaqashwa abantu abawu5 emzini owodwa kukhona imizi khona la endaweni okungasebenzi ngisho umuntu oyedwa phela kwadlomo kwakusebenza udlomo kuba abafazi bakhababili kube ingane ezalo mfowabo kube ingane ezalo udadewabo ngizwe ukuthi ngithini akusho ukuthi udlomo wakubo lo msebenzi ngathi ke mina Dlomo akukwazi ukuthi emzini oda kungasebenza abantu abawu5 wathi uDlomo ngeke beyena bezwe ngeyifika nomthwalo ngathi ke mina kuDlomo wedlomo nizozwa ngazo phela ifika nomthwalo ngoba yithi abanikazi bomsebenzi ngaleso sikhathi ngangisubcontractile wathi uDlomo lana ke kusemakhabeleni wasukuma washaya imeya ngempama ngaleso sikhathi imeya yasemvuto kwakusewubani ungubani wathi methu udlulila kuyengwa imeya yasemzinyathi ngasukuma ngathi ngeke kusamshaya uyengwa ngathi umshayelana ungubani ngoba mina ngikubuza iqiniso ukuthi angeke uthi emzini owodwa kusebenze abantu abawu5 wathi wemcuno ngoba ngathi ukhuluma kakhulu mana lana ke ngiyabuya esabisa nipho uyangizwa ukuthi wengasabisi ngoba wathi mesho njalo kwathiwa baleka mchuno abamazi babesho kuthiwa wexaba methi mexabana na uDlomo makathi mana la ngiyabuya baleka ngoba maybe uzobuya kudubulwe isibhamu wengasiphathi kodwa nimethi ke mana la ngiyabuya wesuke uyolanda isibhamu uyangizwa ukuthi ngithini nganguzwa kahle futhi ke wenenhlanhla ngoba wengaboshwa amacala akhe ayephelele emoyeni hayi sihlale ngoba umhlangano ndiwawungaphandle emva kwesikhathi esingesingakanani ngoba umuzi wakubo wawubude buduze nalasa sikhona emva kwesikhathi esingakanani wayeseqhamukile wathi ndeme njengamamitha amahlanu wathi anisuke lapho wemakhosikazi wathi methu uyasikhipha isibhamu wathi methu umfowabo uyamdumela uyambamba wamshaya ngasi isibhamu ekhanda wawo umfowabo wathi methu uyasikhipha methu uyakhipha kumina kanti ngizocosha isipeto engasasibeke obani phansi ngavika ngasi isipeto leso washaya intambo yokuqala ngavika ngesipeto washaya ngesibili kuthe kuloko eseshaya kuloko kwesithathu kusho ukuthi kwakuyisitango basagaxela uvika inhlavu ngesipeto uyangizwa ukuthi ngithini sathi isibhamu mesasixikaxa sigaxele umfazi omlungu lo kwakuyena umnikazi wemain contractor wakhipha isibhamu emabeleni wangiphosela sona wathi shoot to kill inhlavu ngayibeka la yaba yinye ngayibeka nje la intambo wayewawa walala ngesiphundo isibhamu sathi kukhahla phansi wayephuthuma khona lapho babodwa ababethi akubizwa amaphoyisa babodwa babethi akubiza iambulance kwangathi liyaphasa lele ambulance ngoba kwagcina kubizwa iambulance wathathwa ngeambulance yamphuthumisa eMdlovane esibhedlela wadluliselwa phi eGrace wathathwa phuthunyiswa phi ICU isibhedlela kanjani manje ngoba iICU yiwodi labantu abasuke belimele kakhulu elibizwa ukuthi intensive care unit na ihlukene kukhona le eyengane kube khona igeneral kube khona itrauma bese kuba khona iCCU le abantu abanenhliziyo ngizwe ukuthi ngithini hayi sikuzwa kahle wahlala ke lapho ke ICU wahlala izinsuku zabantathu kulolu lwesithathu kwakukhona intombazane yakwaChonco yakhona lapha emadekeni eyayinesi khona eMaritzburg yangifonela yathi hayi wemchuno akuzi kahle yathi ngizodokotela bekhuluma kuthi udokotela wake wafika kuyenelele kuthi wakwambuka udokotela wathatha ifayela lakhe wafunda wayemshinini wawubuka umshini lo ukhala intintintinti wancinciza wanikina ikhanda watshela lo wayeseduze kwakhe wathi hayi kobe simphiwe inkosi uyangizwa ukuthi ngithini sikuzwa kahle hayi ngaleso sikhathi
yayisifikile induna lapha emadekeni kwakuse omunye ubaba okaDlomo uDimo akasekho kodwa naye emhlabeni usaba senkosini ngathi umoya wakhe walala ngokuthula wayesefikile kumina wathi hayi wemchuno ake sithandazele ukuthi akaphile ngoba uma engasangaphili ayakukho nami sengingabuye ngikwenze impi ngiyayidedela uyangizwa ukuthi ngithini hayi sikuzwa kahle ngabikela uBhengu kunensizwa yangala emthwalo mesasifike naye nenkontract akasekho kodwa naye emhlabeni uBhengu uthi usaba senkosini ngathi uma yakho ngalala ngokuthula wathi kuBhengu hayi wemchunu makunjalo akusaphephile ukuthi ungalala wedwa ngoba ngangiqashe kwenye indawo wathi cha angize ngizolala naye la eqashe khona ngoba sebengangihlasela noma inini uyangizwa ukuthi ngithini laba linye ngempela usuku sezwe ngesililo sekhalwa kaDlomo amakhosikazi akhe sekhala akasekho lo muntu kanti useshonile hayi ke ebusuku bakhona washo futhi uBhengu wathi ke wemchuno singalindela noma yini ke namhlanje ngathi mina wathi yena hayi nangempela kwathi ikhathi kwako 11 ebusuku sezwa ngabantu sebegcwele igceke lonke babodwa ukuyedwa weshaya icilongo omunye wayengqongqoza la ewindini omunye ngqongqoze ewindini elikhulu uyedwa wayengqongqoze eminyango bathi phuma kuthi kanyoko sebeyahlasela manje angizwa ukuthi ngithini sikuzwa kahle sake sabekezela ngazama ukuhlola la ukuthi mhlamba abantu abangakanani mangithi abantu bangangozulu uyangizwa ukuthi ngithini futhi ulokhuzana uBhengu wayenesibindi kuyasho ukuthi wayeyinyanga loya muntu ngoba wavele wasukuma umnyango wawuvula uyangizwa ukuthi ngithini sikuzwa kahle wawuvula nje umnyango wathi gengelezi wathi suka lapho wakhumula umgexo kunomgexo wakhe wayewugqoka owawunophondo la ongazi ukuthi uphondo lwembuzi uyangizwa ukuthi ngithini sikuzwa kahle mntwana umeqaqa lowo mgexo kuloyo kulolo phondo waqongqotha kuyinsimbi akuthele esandleni wakhotha wabuya wazokhangeza waqongqotha la esandleni mathkhotha ngakhotha wayesekokwesilokhu wesithathu wathele esandleni wakhotha wayese wakhwifa wathi dedani zinto ngifuna ukuphuma wakhumula ijazi ayeligqokile waliphosa eminyango hayibo wayeseligqoke nini ijazi ngoba kwakuntatha kusa lapha ufuna indaba noma ufuna amajazi ngiyadlala futhi qhubeka leli ijazi leli uma liphose eminyango ngabona into engakaze ngiyibone ijazi lelo laphenduka laba impunzi angizwa ukuthi ngithini sikuzwa kahle ngesikhathi lempunzi iphenduka la igxuma bavele badideka wathi omunye akuhlalwe kuyona ngohlamvu bahlala kuyona ngohlamvu bahlala kuyona ngohlamvu bahlala kuyona ngohlamvu ingalesi sikhathi ke thina sesithola indlela yokuphuma masithola indlela yokuphuma ke sathubeleza njalo ababekhona bawuvala umlomo ukuthiwa basala lapho kwabonakala ngayo induna le uDlomo wabuya nalo ijazi lele selixhumela kwi-3 selimbobombo liphelile yipikile angizwa ukuthi ngithini ijazi laphenduka impunzi lona leli jazi libadubula bona bathi badumula inyamazane kanti badubu ijazi leli liphoso uba noBhengu sahamba njalo ke thina noBhengu sathubeleza njalo saye saphumela emgaqweni omkhulu kanti sizohlangana neveni kaMadlala engingazanga naye ukuthi uyeqhamuka ngalesi yasikhathi hayi simise yena etha umchunu niyapi ngalesikhathi ngithi ungasabuza Bhengu Madlala sihambise asihambise kuMadlala asihambanga futhi isikhathi esingakanani ngoba emva kwesikhathi esingane ngayezwe ivoni seyithi giqi yama wake wehla waya ngaphambili wathi uyixikaxa wabuya wathi uyidla ngokhiyala wathi uyidla ngokhiyala wathi uyidla ngokhiyala ngamuzwe sesho wathi hey kwangcono leveni yangifela nginabantu bengizoba yini ngingedwa nangalesikhathi eseshonina lapho usho thina ngathi mina hayi weMadlala uzoba yilokho obuzobuya ade uzoba yikho ngoba thina siyahamba manje uyangizwa ukuthi ngithini samshiya kanjalo neveni yakhe